تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشاهنگ تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتابت مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ин нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст ки ин лаҳза мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода ва Марҷона Шарифзода. имрӯза бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати пешоҳангу ташаббускор мешиносанду эътироф мекунанд, махсусан дар самти ҳаллу баррасии масоили обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо дар ҷаҳон. То ба имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ 5 ташаббуси ҷониби Тоҷикистонро дар самти обу иқлим бо иттифоқи оро пазируфтанд ки намунаи возеҳи ғамхорӣ барои саодати башарият аст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. تغییریابی اقلیم اساساً از نظر تاثیر انسان و استفاده برای عنصرهای دیگر طبیعی باعث گردیده است به تنزلیابی خود قبض اوزون زمین و پیدا شدن گازهای گلخانه‌ای. یعنی که در این روند تاثیر خود انسان به تغییر یافتن اقلیم به مشاهده میرسد و نتیجه تحلیل‌های سازمان جهانی آب و هواشناسی نشان می‌دهند که همه ساله حرارت میانه کره زمین از معیار مقرر گردیده که اگر در حدود 15 درجه سلسیوس باشد امروز همه ساله این نشان داد دوره به دوره بلند می‌گردد. таъсиррасонӣ баланд гардидани ҳарорати кураи замин дар навбати худ ба тағйир ёфтани дигар экосистемаҳои сайёра аз ҷумла таназзулёбии захираҳои обу пиряхҳо ва маҷмӯан дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии инсоният дар кураи замин таъсири манфӣ дорад. пиряхҳо ин бо игарии табиат яке аз омилҳои муҳим дар экосистемаи сайёра буда зери таъсири дигаргуншавии иқлим ба тағйиротҳои ниҳоят ҷиддӣ ва нигаронкунанда рӯбарӯ шудааст. бешак пиряхҳо аз манбаъҳои асосии обӣ дар тамоми кишварҳо ба шумор меравад. яъне пешгирии ҳолатҳои таъсири иқлим, андешидани чораҳои мушаххас дар ин раванд, таҳияи барномаву консепсияҳо ва ба роҳ мондани омӯзиши илмӣ дар ин ҷода амри зарурӣ дониста мешавад. зеро нишондодҳои чанд соли охир бобати обшавии пиряхҳо зери тағйирёбии иқлим бозгӯи он аст ки кор дар ин самт меъёрӣ набуда билохира ба нестшавии ин неъмати табиат хоҳад шуд. چنانه که نتیجه تحلیل های ما نشان می‌دهد مثلا در پریخ‌های تاجیکستان دوام 10 سال‌های اخیر زیر تاثیر تغییریابی اقلیم زیاده از 35% میدان پریخ‌های تاجیکستان تنزل یافتند. این از آن شهادت می‌دهد که زیر تاثیر همین روندهای تغییریابی اقلیم در برابر تنزل یافتن پریخ‌ها دسترسی به ذخیره های آب تازه در مجموع در منطقه کلکه تاثیر منفی رسیده است و برای خود تاجیکستان از نظر تشکل یابی روندها و ظهورات های خطرناک عقوبت های جدی داشت. یعنی همه این باعث می‌گردد به تاثیرپذیری کشورها و در مجموع منطقه و سطح جهانی.
равандҳои ҷаҳонишавӣ дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шудааст. тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳон қадамҳои устувор гузошта бо пешбурди сиёсати минтақа ва пешниҳодҳои созанда мавқеи худро истеҳком бахшид ва дар оянда низ бо қадамҳои устувортар дар олам нақшофарӣ хоҳад кард. шурӯъ аз солҳои 2000 пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлимро дар яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати хориҷии кишвар қарор доданд ва ҳамин аст ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешвои миллат бунёдгузори дипломатияи обӣ дар сатҳи байналмилалӣ шинохта шуданд ва дар заминаи чораандешиҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирандешиҳои саревақтии ҷомеаи тоҷикистон мо дар арсаи байналмилалӣ тавонистем ки 5 ташаббуси мустақиман дошта бошем. ин tashabbusҳои сатҳи байналмилалӣ доир ба масоили об на танҳо барои манфиати кишвари мо равона шудааст, балки аз шаҳди он ҷомеаи ҷаҳонӣ низ ком ширин мекунанд. яъне ҳар як иқдоме ки то имрӯз ҷониби тоҷикистон бо роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯй даст мегирад бо инобати вазъи минтақа ва ҷаҳон буда аз ҷониби бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ дастгирӣ ва пазируфта мешавад. далели ин гуфтаҳо қабули пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 ҳамчун соли байналмилалӣ ҳифзи пиряхо мебошад ки 14 декабри соли 2022 аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид зимни иҷлосияи 77-ум қадномаи махсус қабул гардид. давоми солҳои 2023-2024 шаҳри Душанбе се маротиба мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба ҷудоро дар сатҳи баланд мезбонӣ намуд. аз 2 то 4 май дар пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол мусобиқаи Душанбе Гранд Слам 2025 доир мегардад ки барои ширкат дар он варзишгарони 4 қитъаи олам ба тоҷикистон омаданд. дар хусуси омодагиҳо ба ин мусобиқаи байналмилалӣ Наврӯзшоҳи Азизулло маълумот медиҳад. омодагӣ ва машқҳои дастҷамъонаи ҳайати ҷудочиёни тоҷик ба итмом расид. акнун паҳлавонон аз 2 то 4 май дар мусобиқаи Душанбе Гранд Слам 2025 иштирок мекунанд. дар маҷмӯъ дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дастаи ҷудочиёни тоҷик дар ҳайати 36 нафар ширкат меварзанд. кӯшиш мекунем дар мусобиқаи Гранд Слами Душанбе ки дар хонаи худмон мегзара ба гирифтани ҷоми ифтихорӣ шараф ёфт шавем. мақсади ман хирсан кардан кӯли тоҷикон аст. машқҳои дастаҷамъона бисёр гузаштам, тайёрии хуб дорам. дар чемпионати Осиё барои медали тилло рафта будам, вале ба ман гирифтани ҷои сеюм мушарраф шуд ва мехоҳам ки ҳамон медали тиллоро дар Гранд Слами Душанбе ба гардан овезам. дар мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гранд Слам 2025 238 ҷудочӣ, 131 мард ва 107 зан аз 4 қитъаи олам иштирок мекунанд. мураббиён, варзишгарон ва ҳаводорони тарзи ҳаёти солим аз 28 давлат ба Тоҷикистон омаданд. ин сафари чорумини ман ба тоҷикистон аст, зеро дар рӯйдодҳои гузаштаи варзишӣ оид ба ҷудо аз ҷумла гран-при Гранд Слами Душанбе иштирок доштам. фазои имрӯзаи чорабинӣ дар сатҳи бисёр ҷолибу диққатҷалбкунанда аст. барои иштирокчиён шавқовар аст. рушди ҷудо дар тоҷикистон чашмрас аст. бонувон ҳам аз тоҷикистон дар чорабиниҳои варзишӣ оид ба ҷудо солҳои охир бештар иштирок доранд ки аз ояндаи дурахшон шаҳодат медиҳад. фазои имрӯзаи Душанбе идона аст ва мо бисёр аз чунин пуршавқу дар сатҳи баланд ташкил шудани Душанбе Гранд Слам 2025 хурсандем. Душанбе уже четвертое соревнование. И на чемпионате мира в прошлом году по юниорам был. И уже вот и гран-при, и гран-шлем сейчас. Впечатление очень хорошее. Город очень нравится. Вообще бомба. Город красивый.
солнечный. аллакай дар кӯчаи хиёбонҳои пойтахти кишвар шиёру овезаҳо насб гардидааст. омодагии намунавии душанбе ба ин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо аз пешниҳоди шароити зарурӣ ҷиҳати баргузории мусобиқа, имконияти тамрину истироҳат барои меҳмонон ва намои гулпӯши кӯчаи хиёбонҳои пойтахти кишвар, имрӯз муаррифгари маърифати намунавии шаҳрдорию шаҳрсозии миллати тоҷик аз тӯли таърих то имрӯз барои паҳлавонони дунё аст. 3 روزی که در پیش است ورزشکاران ما آماده هستند که در این مسابقات نتیجه خوب به دست بیارند. 50% اعضای منتخبی که در این مسابقات اشتراک میکنند با یکم بار اشتراک میکنند. ما البته باوری داریم که نتیجه خوب به دست میاریم. پیش از گرند اسلم دوشنبه ما زیاده از 22 روز در ژاپن در یکی از مکتب‌های اونیورسیته‌های بهترین ژاپن اوساکا ما машқҳои дастаҷамиро гузарондем. баъди ҷопон бачаҳо тайёриро бо дар давлати Россия дар шаҳри Иркутск гузаронданд. аз шаҳри Иркутск ба чемпионати Осиё сафарбар карда шуданд. душанбе гран-при 2023, душанбе гранд слам 2024 ва чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавонон. душанбе гранд слам 2025 бошад чорумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо аст ки Тоҷикистон онро мизбонӣ мекунад. тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо тадриҷан ба дастовардҳои бештар ноил гардида дар радабандии байналмилалӣ мавқеи худро устувор мегардонад. то соли 2023 тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар радабандӣ дар 47-ум ҷо меистод. дар як муҳлати кӯтоҳ дар 2 соли кори то бозиҳои олимпира тими мунтахаби мо тонист ки дар мобайни мардон дар ҳаштгонаҳои беҳтарин дунё ворид шавад. мобайни занону мардон мо дар 16-ум ҷо қарор дорем имрӯзада. ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани мусобиқаи байналмилалӣ қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тасвиб расидааст. солҳои охир таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат ба бунёди иншооти гуногуни варзишӣ, фароҳамшавии шароит барои машқу тамрин ва рушди варзиш дар Тоҷикистони соҳибистиқлол мусоидат намуд. мусобиқа дар муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. таълор барои 3500 мухлис тайёр аст. дар 3 гиле мусобиқа гузаронида мешавад. 3 татами теъдоди доварони байналмилалӣ 16 ҳастанд. бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе чорумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ҷудо аз ҷумлаи маъмултарин намудҳои варзиш аст ки тақрибан 200 давлати дунё ба он рағбат доранд. баргузор шудани мусобиқаи Душанбе гранд слам 2025 бо иштироки варзишгарони 25 давлати дунё аз эътирофи Тоҷикистон ҳамчун давлати пешрафтаю дорои имконияти васеъ шаҳодат дода ба афзуншавии нуфузи давлату миллат мусоидат мекунад. аз ҷониби дигар беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди варзиш ва таҳкими дӯстӣ. душанбе гранд слам 2025 мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо дар ҳамин толори барҳаво баргузор мегардад ки аллакай пурра омода гардидааст. аз байни тақрибан 238 варзишгари қидаҳои гуногуни олам бояд 56 нафар ғолиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми душанбе гранд слам 2025 муайян шавад. наврусиёҳи азизулло, Маҳмад Саиди Камол, Душанбе ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе маросими қуръакашии мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо Душанбе гар аз 28 давлати ҷаҳон номнавис шуданд ва бо ҳам қувваозмоӣ хоҳанд кард. шарҳи Раҳматшоҳӣ Обид. имрӯз дар меҳмонхонаи Хаят Реҷенси пойтахт маросими қуръапартоӣ мусобиқаи байналмилалии ҷудо Душанбе гранд слам 2025 баргузор гардид. дар ин мусобиқа 238 варзишгар ки 131 нафараш мард ва 107 нафараш зан мебошанд, аз 28 давлати ҷаҳон 4 қитъаи оламро намояндагӣ мекунанд. Подготовка, как обычно, здесь на высоком уровне, уже зал готов. Жеребьевка вы сами присутствовали, тоже все на хорошем уровне прошла. Надеюсь, что и благословная жеребьевка для вашей команды. Мы очень рады и довольны всегда остаемся после визита в Таджикистан, потому что у вас не только хорошая организация, у вас хорошие спортсмены, но и самое главное ваши болельщики. Дар Гранд Слами Душанбе 2025 дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон 28 варзишгар дар байни мардон ва 8 варзишгар дар байни занон иштирок мекунанд.
یادآور میشیم که مسابقه بین المللی از 2 تا 4 مای در مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار کرده می شود. агарчи даъвату гусели ҷавонписарон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ҳамасола 2 мавсим ва давоми 2 моҳ пешбинӣ гардида бошад ҳам лег рӯзи 3 апрели соли 2025 нақшаи даъвати баҳорӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пеш аз муҳлат пурра иҷро шуд. сари вақт иҷро гардидани нақшаи даъват дар ҷумҳурӣ бозгӯи боло рафтани хештаншиносии ҷавонон ва тақвияти эҳсоси ватандӯстии онҳо мебошад. вобаста ба шарҳи ин матлаб гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон манзур мешавад. пеш аз муҳлат ва дар давоми 30 рӯз 100% иҷро гардидани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ин натиҷаи фаъолияти хубу назарраси масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, саҳми бахшу шӯъбаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар масъулини вобастаи ин чорабинии муҳими сиёсӣ арзёбӣ мешавад. зеро маҳз натиҷаи ҳамкории доимии онҳо бо мардум, гузаронидани омӯзиши пеш аз даъватӣ, ташкили як қатор чорабиниҳои тарғиботию ташвиқотӣ, тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳо, ҷамоату деҳшӯроҳо ва баланд гардидани масъулияти ҷавонписарону волидони онҳо боис гардид ки теъдоди шаҳрвандони ихтиёрӣ аз ҷумла ҷавонписарони дорои маълумоти олӣ, фарзандони шахсони мансабдор ва хатмкардагони муассисаи давлатии мададгори мудофиа ки мутахассисони касбу соҳаҳои гуногунро барои артиши миллӣ омода менамояд хеле зиёд ба назар мерасид. илова бар ин шаҳрвандони кишвар имрӯз дастгирию ғамхориҳои доимии давлату ҳукумати мамлакат ба хусус сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмонро нисбат ба артиши миллӣ, хизматчиёни ҳарбӣ ва фароҳам овардани беҳтарин шароитҳои хизматию маишӣ дар қисмҳои низомӣ бо қаноатмандӣ дарк намуда барои ба хизмати ҳарбӣ рафтан саривақт ба комиссияҳои давлатӣ даъват ҳозир мешаванд. барои маълумот хотиррасон мекунем ки даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1998 2007 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ва тибқи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз 1 то 30 апрели соли равон дар ҷумҳурӣ идома ёфт. ворид гардидани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар хусуси истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба пешгирӣ аз талафот ва пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи қувваи барқ замина мегузорад. бо мақсади тақвияти маърифати сокинон ҷиҳати сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ва пешгирӣ аз омилҳои ғайриқонунии ба кор бурдани он дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои фаҳмондадиҳӣ дар доираи чорабиниҳои муштараки мақомоти дахлдор вусъат дода мешавад. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. қувваи барқ яке аз захираҳои асосии ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб ёфта таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои истеҳсолӣ баҳон барои рушди устувори ҷомеа аҳамияти бениҳоят бузург дорад. бинобар ин истифодаи самаранок ва қонунии он яке аз талаботи муҳими сиёсати давлатӣ мебошад. дар ин замина созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо таъкид намуданд ки амнияти энергетикӣ яке аз омилҳои асосии рушди устувор иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. агар истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз як тараф ба ширкатҳои таъминкунандаи қувваи барқ зарар ворид намояд, аз ҷониби дигар ин ба бюҷети давлат низ зарар таъсири худро мегузорад. ҳамзамон пешвои муаззами миллат қайд менамоянд ки ҳар як захира бахусус захираҳои энергетикӣ ва обӣ бояд бо ҳисси баланди масъулият истифода барда шаванд, зеро ин захираҳои тамоми миллат мебошанд. бо назардошти ин ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ
عملی سری وقتی و ضروری می باشد. در اساس معین گردیدن قرضداری از حساب استفاده قوه برق در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان به اولت ماه اپریل سال جاری در عموم 14,957,237 سومانی را تشکیل می‌دهد. در این دوره ضمن سنجش حالت‌های از جانب مشتریان به سبب‌های عذرناک پرداخت نکردن حق استفاده قوه برق آشکار گردیده از جانب مقامات پروکراتوره به 403 نفر مشتریان جهت برطرف نمودن قانون ویرانکنی و پرداخت مبلغ استفاده قوه برق امر داده شده. 4,128,875 سومانی در اساس سندهای اعتنایی پروکوروری به تشکیلات برقرسان جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی برقرار کرده شد. اینچنین در دوره تحلیلی ضمن سنجش‌های گذرانده مقامات حفظ حقوق حالت دزدی قوه برق از طرف شهروندان آشکار و مورد چاره‌جویی قرار داده شد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سر وقت جهت پیشگیری نمودن حالت پیشگیری قانون ویرانکنی در سیستم برقی با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری خود برای وارد نمودن تغییر و الوه‌ها به قانونگذاری در این سمت به پارلمان کشور تکلیف منظور نموده به کودکس جنایتی و کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییر و الوه‌ها وارد کرده شد. همین طریق در قسمت دزدی برق وارد نمودن تغییرات به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و مقرر نمودن جوابگری جنایتی برای استفاده غیر قانونی قوه برق عمل سری وقتی و ضروری می باشد که به حفظ منفعت‌های دولت و جامعه روانه می شد. قید کردن به مورد است که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی همچون استحصال کننده اساسی قوه برق به حساب رفته. اهالی کارخانه و مؤسسه‌های حدود ولایت را با استفاده از 11 عدد نیروگاه‌های برقی آبی، 2 عدد نیروگاه آفتابی با قوه برق تامین می‌نماید. غیر از این ساختمان یک نیروگاه آبی برقی سبزار در حدود ناحیه روشقلا جریان دارد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان اینچنین نیروگاه تاجیکستان در ناحیه دوردست مرغاب پورا از نو ساخته شده مورد بهره برداری مردم قرار داده شد. اینچنین در این ناحیه پنل‌های آفتابی مانده شدند که مرکز ناحیه مرغاب را از برق جهت اکولوژی تازه تامین می‌نمایند. مسئولان شرکت پامیر انرژی جهت اجرای طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کودکس جنایتی وابسته به استفاده غیر قانونی نیروی برق تمام امکانیت و کوشش‌ها را به خرج داده همه مشتریان را با حساب کنک‌های اتوماتیک تامین نمودند. امروزها باشد ساکنان ولایت را نیروگاه برق آبی خوروغ واقع در شهر خوروغ و نیروگاه آبی برقی پامیر یک واقع در ناحیه شغنان با نیروی برق تامین می‌سازند. این نیروگاه‌های برقی نیز بارها تعمیر و از نوسازی گردیده با برنامه‌های معاصر اسکایه و بیلینگی تامین بوده امروزها فعالیت باثمر دارند. باید گفت که با رشد صنعت و استحصالات و افزایش اهالی و کارگاه و کارخانه‌ها اینچنین مؤسسه‌های گوناگون طلبات به نیروی برق سال تا سال رو به افزایش دارد. از این رو شرکت برقی پامیر انرژی در اساس دستور و سپارش پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در نقشه دارد که در دهات دوردست در بنیاد نیروگاه‌های میانه حجم و خرد حصه‌گذاری نموده برای پیشگیری از حقوق ویرانکنی و قانون شکنی در ساحه انرژتیکا تمام کوشش را به خرج دهند. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. با مقصد اجرای حتمی معیارهای قانونی در سمت استفاده نیروی برق و برطرف نمودن مشکلات جای داشته در این خصوص در شهر باختر جلسه نوبتی ستاد دائم عمل کننده برگزار شد. شرح بیشتر در تهیه محمد رجب عبدالله‌زاده. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به پیشگیری نصب و استفاده استحصال تجهیزات‌های کریپتواسعار غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق پس کردن تلفات آن و جمع‌آوری پوره مبلغ نیروی برق استفاده شده ستاد دائم عمل کننده تشکیل گردیده جلسه آن با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده در شهر باختر دایر کرده شد که در آن مسئولین یک قطار وزارت اداره‌ها، راهبران مقامات‌های حفظ حقوق و راهبریت تشکیلات‌های ساحه برق منطقه باختر اشتراک نمودند. ضمن برآمد خود معاون سروزیر مملکت اظهار داشتند که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمرناک آن به شمار می‌رود. با این مقصد شروع از سال‌های
солҳои аввали соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди ин соҳа аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда баҳри бунёду барқарорсозии таъмиру таҷдиди инфраструктури соҳа ва самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқ тадбирҳои мушаххас меандешад. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الهه‌ها با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوه برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی محروم نمودن از آزادی با مهلت 10 سال مقرر گردیده است. در ادامه وضع واقعی زیرایستگاه‌های برقی عامل اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیارهای مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفته بهر برطرف‌سازی مشکلات جای داشته در این سمت شخصان متصدی موظف گردیدند زیرا با تکیه به تحلیل‌های آماری گفته شد که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق ناحیه وحش، کوشانیان، جامی و شهر لوکم به نظر می‌رسد که در بعضی از ناحیه‌ها زیاده از 30% را در بر می‌گیرد. از جانب معاون پروکورور گنرالی وابسته به نصب و استفاده تجهیزات استحصالی کریپتواسعار در جمهوری و مشخصاً در فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر باختر غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق سخنرانی نموده عاید شخصانی که دست به قانون ویرانکنی زده‌اند معلومات داده شد. اینچنین تاکید نمودند که نسبت راهبران شبکه‌های برق و معاونان آنها ناظر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدند چاره‌های ضروری اندیشیده شده از کار آزاد کرده می‌شوند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار. در ناحیه تیمورملیک وابسته به تامینات اهالی با برق کم کردن تلفات تعمیر و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات تکنیکی اینچنین دایر به تغییرات وارد شده به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس حقوق بیرونکنی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی و کارهای فهماندهی بین ساکنان برگزار شده است. تفصیلات در گزارش عالم ناصرزاده. وابسته به تطبیق هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان استفاده مقصدناک امکانیت‌های موجوده در سمت تأمینات اهالی با نیروی برق در ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان از جانب کارمندان شبکه‌های برق در دایره نقشه چاره‌بینی‌های راه‌اندازی شده به طور دائمی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. نمایندگان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک در قطار دیگر ساکنان مملکت تغییر و اضافه‌های وارد شده را با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس حقوق بیرونکنی مأموری جمهوری تاجیکستان که با مقصد پرزور نمودن جوابگری شخصان واقعی، منصبدار و حقوقی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق تهیه و قبول گردیده است به طور کامل جانبداری نموده تدبیر مذکور را مهمترین عامل کم کردن تلفات و با برق دائمی تامین نمودن اهالی معنی داد کردند. در اساس تغییر و اضافه‌های وارد شده من بعد برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ استفاده آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. تغییر الهه‌ای به قانون جمهوری تاجیکستان وارد شده نیز عاید کم کردن تلفات و پیشگیری غیرقانونی استفاده نیروی برق از جانب مشتریان مساعدت می‌کند. ما کارمندان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک در این سمت کار رو بزرگ کردیم که تا اینکه تلفات نیروی برق را مرحله به مرحله کم نماییم. طبق معلومات در سال 2024 از جانب شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک 12 میلیون و 930 هزار کیلووات ساعت نیروی برق قبول کرده شد. در دوره 3 ماهه اولی سال گذشته تلفات نیروی برق در ناحیه 37.7% را تشکیل داد و این نشان داد در همین دوره سال جاری به 32.8% رسانیده شد که در نتیجه تلفات در مقایسه با سال 2024 امسال 4.8% کم کرده شده است. امروز کارمندان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک اهالی حدود ناحیه را در خود حوزه پورا با برق تامین نموده ایستادند. در سمت تامینات برق یگان مشکلی نیست. وابسته به تلفات نیروی برق کارمندان شبکه‌های برق ناحیه تیمورملیک تصمیم گرفتند که نقشه چرابینی عاید به برآوردن حسابکنک‌های برقی مشتریان از داخل خانه‌ها به جای نمایان کاربری کرده
талафоти нерӯи барқ сол то сол камтар шуда истодааст. дар натиҷаи гузаронидани корҳои санҷишию назоратӣ давоми 3 моҳаи аввали соли равон дар ҳудуди ноҳия аз ҷониби муштариён 30 ҳолати ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ ошкор шуда маблағи умумии ҷаримаи онҳо 37300 сомониро ташкил дод ки то имрӯз 76% маблағҳо пардохт шудаанд. ҷиҳати беҳтар намудани раванди фаъолияти кормандони шабакаҳои барқ ва пешгирии ҳолатҳои ғайриқонунӣ истифодабарии нерӯи барқ шурӯъ аз соли 2021 ҳисобкунакҳои барқии сокинони маҳаллӣ аз дохили хонаҳо бароварда шуда дар ҷойҳои намоёну муайян насб шуда истоданд. ин раванд токунун дар ноҳия 80% иҷро шуда корҳо дар ин самт идома доранд. истифодабарандагони нерӯи барқро низ зарур аст ки талаботи қонунгузории мамлакатро дар ин самт риоя намуда қувваи барқро сарфакорона истифода баранд то ба ин васила мушкилоти мавҷуда бартараф шуда дастрасии аҳолӣ бо барқи доимӣ ки ҳадафи асосии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад дар наздиктарин муҳлат таъмин карда шавад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи темурмалик, ахбор. истифодаи ғайриқонунии барқ ҷиноят аст. дар асоси тағйироти нав дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардид. пурзур намудани ҷавобгарӣ ба он хотир аст ки талафоти нерӯи барқ, пешгирӣ ва қонунвайронкуниҳо дар ин самт аз байн бурда шаванд. гузориши Собир Айёбӣ аз шаҳри Исфара таҳия шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат баҳри расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини иншооти соҳаҳои хоҷагии халқ, корхонаҳои саноатӣ ба аҳолӣ бо барқ, лоиҳаҳои калонҳаҷм, бунёди хати 500 киловаттаи ҷануб-шимол, зеристгоҳи суғд 500, навсозии хати барқи 220 киловаттаи айни Панҷакент, Гулистон 8, нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум, ташкилу навсозии зеристгоҳҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳоро амалӣ намуд ва боз нақшаҳои нав дар ин самт таҳия ва мавриди амал қарор доранд. Сокинон иброз медоранд ки сол аз сол таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар мегардад. ҳамаи ин тадбирҳои анҷомшуда ва оянда рушди соҳа аз истифодаи самараноку бо мақсади нерӯ ва пардохти ҳаққи истифодаи барқ вобастагии калон дорад. бо мақсади таҳкими вазъи инфраструктури барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо барқ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид гардид ки минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд, маблағи қувваи барқро пардохт намекунанд, ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. ҳамаи ин иловагиҳо бо мақсади он аст ки шаҳрвандон бояд саривақт маблағи истифодабурдаи қувваи барқро пардохт намоянд. албатта ин кӯмаки худро ба шабакаҳои барқ мерасонад барои таъмири таҷҳизотҳои барқи саривақт хизматрасонӣ кунонидан ва инчунин бо қувваи доимӣ ба як қатор корхонаҳои зарурӣ, соҳаи маориф, соҳаи тандурустӣ албатта манфиати мусбии худро мерасонад. бо рушди бемайлони соҳаҳои хоҷагии халқ, ташкили маҳаллаҳои нави аҳолинишин, бунёди корхонаҳои саноатӣ, дигар иншооти таъиноти гуногун, талабот ба нерӯи барқ сол аз сол зиёд мешавад. Собир Айёбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Исфара, Ахбор. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ баҳри боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонӣ ба мусофирон, меҳмонону сайёҳон, таъмини сатҳи баланди бехатарии парвозу фуруди ҳавопаймоҳо ва мутобиқ сохтани инфраструктури мавҷуда ба стандарту талаботи байналмилалӣ, корҳои таҷдиду муҷаҳҳазгардонӣ ва сохтмони иншооти гуногун идома дорад. дар оғози соли равон изгоҳи ҳавопаймоҳо ва роҳҳои гардишии аэродром бо сатҳу сифати баланд мунфаш карда шуд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобуҷон. мукаммал намудани инфраструктури фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд заҳмат ва талоши ҳамешагӣ самараи дилхоҳ ба бор овард.
давоми солҳои охир ки марҳилаи рушди фурудгоҳ арзёбӣ мешавад, барои фароҳам овардани шароити мусоид дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо иншоот сохта ба истифода дода шуд. имрӯзҳо азми роҳбарият ва кормандони фурудгоҳ ба он равона шудааст ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол гирифта шавад. ба ин муносибат дар идомаи тадбирҳои созандагӣ моҳи марти соли равон бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ истгоҳи ҳавопаймоҳо ва роҳҳои гардишии аэродром бо сатҳу сифати баланд мунфарш карда шуд. барои амалӣ намудани ин тадбири муҳим бештар аз 4000 тонна асфалт харҷ гардида, дар ин қисмати аэродром шароити мусоиди хизматрасонӣ ба ҳавопаймоҳо фароҳам омад ва корҳо дар ин самт идома дорад. дар маҷмӯъ дар давоми солҳои охир барои ободонии ҳудуди фурудгоҳ бештар аз 100 000 тонна асфалт истифода шудааст. дар минтақаи хадамоти махсуси хизматрасонии рӯизаминӣ бошад, бинои сеошиёна бо фарогирии мошинсарой ва ҳуҷраҳои барҳавои кори бунёд карда шуд. бинои мазкур барои фаъолияти хадамоти хизматрасонии рӯизаминӣ, дастаи наҷотдиҳӣ ва оташнишонӣ, инчунин хадамоти садамавӣ ҷустуҷӯӣ сохта шуда, айни замон дар иншоот корҳои пардозгарӣ ва муҷаҳҳазсозӣ бо лавозимоти зарурӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. ҳамзамон дар ҳар як ошиёна барои баргузории машғулият оид ба такмили ихтисоси кормандон, синфхонаҳо ва дар ин баробар ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид, ошхона ва ҳуҷраҳои алоҳида барои иваз намудани либос ташкил карда шудааст. дар ошиёнаи якуми иншоот барои нигаҳдории бештар аз 20 воситаи нақлиёти махсуси хизматрасонии рӯизаминӣ шароити мусоид мавҷуд мебошад. тибқи маълумот дар гузашта кормандони ин се хадамоти фурудгоҳ дар иншооте фаъолият доштанд ки солҳои 50-уми асри гузашта сохта шуда буд ва ҳолати ногувор дошт. аз ин пас дар бинои нав шароити кору фаъолият боз ҳам беҳтар мешавад. амалҳои марбут ба муҷаҳҳазсозии маҷмӯаи хизматрасонии Кайҳон ҳам дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маҷмӯаи мазкур ки аз меҳмонхона, тарабхона ва ошхонаи муосир иборат аст, сатҳи хизматрасонӣ беҳтар мешавад. иншоот бо сабку усули хоси меъморӣ бунёд ёфта, мутобиқ ба талаботи замони муосир муҷаҳҳаз гардидааст. меҳмонхонаи Кайҳон ки аз 5 ошиёна иборат аст, дорои 90 ҳуҷра, аз ҷумла 20 ҳуҷраи люкс, 64 ҳуҷраи стандарт ва 4 ҳуҷраи барҳавою муҷаҳҳаз барои қабули меҳмонони олиқадр буда, дар маҷмӯъ имконият дорад дар як вақт 200 мизоҷро қабул намояд. чунин шароит дар гузашта мавҷуд набуд, зеро бинои кӯҳнаи меҳмонхона ҳамагӣ 4 ошиёнаро ташкил медод ва ҳолати ногувор дошт. ошиёнаи панҷуми бинои меҳмонхона аз нав сохта шуд ва пас аз ба истифода додани иншоот, сатҳи хизматрасонӣ ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ мегардад. ошхона, тарабхона ва ҷои истироҳату фароғати кормандони фурудгоҳ бо диди хос ва санъати баланди меъморӣ сохта шудааст ва дар ҳамаи иншооти маҷмӯа лифтҳои замонавӣ низ насб гардида, ҳоло дар иншоот корҳои ҷобаҷогузории мебел ва дигар лавозимоти зарурӣ идома дорад. маҷмӯаи Кайҳон аз меҳмонхонаи 4 ситорагӣ, тарабхона ва ошхонаи 24 соат амалкунанда ва айвонҳои барҳаво барои меҳмонон иборат мебошад. пештар як меҳмонхонае буд ки дар солҳои 60-уми асри гузашта сохта шуда буд ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуд. бинобар ин ҳозир ин бино аз нав таҷдид карда шуда бо тамоми ҷиҳозу ашёҳои замонавӣ таъмин мебошад ва ҳамаи талаботҳои замони муосир дахлдор аст, ба назар гирифта шудааст ва ин бино асон бо мақсади ҷалби сайёҳон, меҳмонони дохилию хориҷӣ, ҳайати экипажи ҳавопаймоҳо ва дигар меҳмонон пешбинӣ шудааст. дар ҳудуди фурудгоҳ иқдоми таъсиси корхонаи дузандагӣ ки дар доираи солҳои рушди саноат амалӣ гардид, саривақтӣ буда бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани он бештар аз 100 нафар занону духтарон бо ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. дар ҳоли ҳозир 80% корҳо ба анҷом расидааст. дар ин ҷо бо инобат гирифтани талабот ва меъёрҳои пешбинишуда толорҳои алоҳидаи истеҳсолӣ, ошхона, анборҳои алоҳида барои ашёи хому маҳсулоти тайёр ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардида, чунин шароит имкон медиҳад ки фаъолияти кормандон назаррас бошад. дар ин давра сохтмони девори иҳотавии фурудгоҳ низ амалӣ гардид, то ба имрӯз бо истифода аз имконият бо дарозии 4500 метр чунин девор бунёд карда шуд. таъкид гардид ки як қисми масолеи сохтмонӣ аз ҷумла хиштҳои бетонӣ ва асфалт дар корхонаҳои тобеи фурудгоҳ истеҳсол карда мешавад.
бунёди маҷмӯаи дуои модар ва даҳҳо гулгаштҳои зебо бо фаввораҳои диққатҷалбкунанда низ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки дар идомаи корҳои ободонию созандагӣ амалӣ гардида, ин иқдом пеш аз ҳама дар самти таъмини истироҳату фароғати мусофирон, хусусан меҳмонони хориҷӣ нақши созгор дорад. имсол дар оғози фасли баҳор бо мақсади зебою назаррабо намудани муҳити атроф бештар аз 2 миллион гулҳои гуногун шинонида шуд. дар ҳавлии фурудгоҳ дар оянда бунёди стунпояи парчами давлатӣ бо баландии 70 метр дар назар аст. дар давоми солҳои охир пойгоҳи техникии фурудгоҳ низ мукаммал гардид. барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани хизматрасонии рӯи заминӣ 130 техникаю механизми нав харидорӣ шудааст, ки аз лиҳози иқтидор ва имконият бартариҳои зиёд доранд. маврид ба таъкид аст ки шурӯъ аз соли 2016 бо дастуру ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мукаммалсозии пойгоҳи техникӣ ва навсозии иншоати фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд идома дошта, дар оянда барои боз ҳам ба талаботи замони муосир мутобиқ кардани хизматрасонӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. Абдуваҳоби Абдусаттори Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. дар шаҳри Панҷакент боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ пурра аз навсозӣ карда мешавад. ин иқдом дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба нашри шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва ба ҳар оила тақдим намудани он амалӣ мегардад. гузориши Далери Бозор ва Зарҳуни Неъматулло. дар пайравӣ бо иқдоми наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки тасмим гирифтанд ки баъди китоби тоҷикони алома Бобоҷон Ғафуров ҳамчунин шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ низ чоп ва ба ҳар як оилаи тоҷик тақдим карда шавад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент низ тасмим гирифтааст ки боғи ба номи Абулқосим Фирдавсиро ки дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакент воқеъ аст, пурра аз навсозӣ намояд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо бо маром пеш рафта истоданд ва баъди чанде ин ҷо ба як макони зебо ва ҳамин гуна мавзеи ҷолибу диданӣ баҳри сайру сайёҳати сокинону меҳмонон ва сайёҳон хоҳад гардид. дар даврони истиқлол бо раҳнамоӣ ва ибтикори пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати аҷгузорӣ ва бузургдошти фарзандони бароманди миллат корҳои шоиста анҷом дода мешавад. дастури пешвои муаззами миллат дар бораи нашри шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва ба ҳар оила тақдим намудани он аз ҷумлаи ин ибтикороти ватандӯстона ба хотири тақвияти худшиносии миллӣ аст. ба ин муносибат ва ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои аз навсозии гулгашт ва муҷассамаи Абулқосим Фирдавсӣ ки дар даромадгоҳи шарқии шаҳр ҷойгир аст тасмим гирифтааст. тибқи лоиҳаи ангоравӣ бунёди боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ дар буриши хиёбони Рӯдакӣ дар кӯчаи Саъдии Шерозии шаҳр дар масоҳати 7600 метри мураббаъ бо тарҳи нав пешбинӣ шуда ба назар чун асбоби мусиқии торро мемонад. боғ аз майдони пазироӣ оғоз шуда бинандагон тавассути дарвозаи моҳташам бо баландии 8 ва дарозии 14 метр ворид мешаванд. роҳрави асосии боғ бо паҳнои 8 метр ва дарозии 75 метр бо нақшу нигори миллӣ аз сангҳои ороишии ватанӣ гулчинӣ шуда аз даромадгоҳи боғ то ба майдон тӯл мекашад. дар лоиҳа бунёди майдони даврашакл бо ҳудуди 30 метр ва сутунҳои гаронҳаҷми болордор бо рӯйпӯш ва сангҳои мармарини ватанӣ ба назар гирифта шудааст. болотар аз майдони мазкур муҷассамаи Абулқосим Фирдавсӣ бо баландии 5,5 метр қомат меафрозад. баландии зерпояи муҷассама 6,2 метр буда бо сутунҳои зебо бо тарҳи таърихӣ ва навиштаҷоти Абулқосим Фирдавсӣ бо ду забон пешбинӣ гардидааст. дар паси муҷассама деворнигораҳо бо баландии мухталиф бо дарозии 34 метр барелефнигораҳо аз намунаҳои саҳнаҳои достони безаволи шоҳнома ва ашъори шоир дарҷ мешавад. аз қисмати чапи муҷассама бошад муҷассамае аз рамзи Рустам бо сороб аз достони ҳамноми шоҳнома гузошта. дар қисмати дигари боғ ду ҳайкали аспи саманд чун тимсоли аспи рахш ва дигар аспони ҷангӣ дар ин асари безавол тасвиршуда гузошта мешавад. дар атрофи муҷассама фаввораҳои зебо бо нишастгоҳҳои чӯбини мармарин ва суҳбаткатаи бузурги мармарин барои қироати шоҳнома яъне шоҳномахонӣ ба инобат гирифта шудааст. ҳама ин дар маҷмӯъ як ансамбли ягонаи меъморӣ фарҳанги маърифатиро ташкил медиҳад ва бо бунёди он ба рӯҳи бузурги муаллифи шоҳномаи безавол чун тимсоли дӯст доштани меҳан ҳифзи марзу буми муқаддаси он боло бурдани эҳсоси худшиносию ватандӯстӣ ва хидмати мондагори пешвои
معظم ملت محترم امامعلی رحمان در راه احیا و بزرگداشت تاریخ قناعتمند ملت ارج گذاشته می شود. دلیری بازار، زرخون نعمت الله، شهر پنجکند. اخبار. امروزها کشاورزان ناحیه شهر توس با جمع‌آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات بروقتی بخصوص پیاز، زردآلو، گیلاس و سبزیجات گوناگون مشغول بوده. در برابر تامین فراوانی بازار استعمالی همزمان در همکاری با صاحبکاران صادرات آن را به خارج مملکت به راه ماندند. ادامه این مطلب در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. ساکنان ناحیه شهر توس از اولین ها شده به جمع‌آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات کشاورزی آغاز نموده صادرات آن را به خارج مملکت به راه ماندند. الکی دوام یکچند روز می شود که خواجگیداران در همکاری با اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران در این سمت فعالیت داشته حاصل جمع‌آوری گردیده پیاز بروقتی، نوع‌های پیشپزک زردآلو و گیلاس را مطابق به طلبات انتقال بندوبست کرده به دولت‌های خارجی بخصوص فدراسیای روسیه صادرات کرده ایستادند. طور مسئولین ابراز می نمایند با استفاده از شرایط سازگار اقلیم همین گونه تجربه پیشقدم را همساله ساکنان ناحیه شهر توس به راه مانده اولا در فراوانی بازار استعمالی مملکت، تقویت اقتدار صادراتی و در مجموع با به دست آوردن فایده صاف بهر باز هم مستحکم نمودن پایگاه مادی تکنیکی خواجگیداری و سطح و صفت روزگارشان تلاش می نمایند. به همین مانند در دیگر صحراهای ناحیه شهر توس نشأونما و حاصلبندی و پخته رسیدن محصولات گوناگون کشاورزی خوب به نظر رسیده از جانب خواجگیداران کارهای اگرتکنیکی طبق توصیه متخصصان ساحه گذرانیده می شود. ناحیه شهر توس نسبت دیگر ناحیه گرمترین می باشد. الکی محصولات های ما قریب 20 روز پس از دیگر ناحیه تیار می شوند. الکی زردآلوهای ما با صادرات تیار شدگان زیاده از 50 تن صادرات شده از همین طرف از جماعت دیو تاجداران به طرف روسیه. پیاز هم صادرات شده از ناحیه شهر توس در جماعت تاجداران تا امروز 60 تن زیادتر صادرات کردند. روزهای نزدیک در کارتشکر هم کنده ایستادن این بازار ناحیه را مبتدل میکند. واقعا هم گوناگونی اگروبیولوژی در اکوسیستم کشاورزی جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورده است که در منطقه های گوناگون آن حاصل زراعت پی هم جمع آوری گردیده و همین وسیله طلبات بازار استعمالی قریب تمام فصل های سال با محصولات تر و تازه تامین باشد. در این سمت ساکنان مهنتقرین ناحیه شهر توس ولایت ختلان تجربه و دستاوردهای بلند مهنتی و استحصالی را دارا بوده پی عملی نمودن دستور و سپارش‌های راهبریت عالی مملکت در سمت استفاده مقصدناک و عاقلانه هر قطعه زمین کارم و رویانیدن یکچند مراتبه حاصل از یک زمین در یک سال تلاش می‌نمایند. طبق دورنامه در ناحیه شهر توس در سال 2024 و 2025 8041 هکتار کشتی زراعتی کشاورزی گذرانده میشوند. از قبیل غله‌دانگی در میدان 504 هکتار تو سبزار بشه در میدان 933 هکتار از آن جمله پیاز بروقتی که در میدان 450 هکتار گذرانده شده است. عین حال با جمع‌آوری پیاز بروقتی شروع نمودیم. در میدان 5560 هکتار کشتی پنبه‌دانه به نظر گرفته شده است که از آن جمله در میدان 1500 هکتار زیر پلیونکا که ما علاقه 100% نقشه رو یعنی کشتی پنبه‌دانه را از اودش برآمده ایم و امروز ها باشن نشو نمای پختمون خیلی خوب به نظر میرسد. با نزدیکی ما شروع به غذا یکم نماییم. قابل ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان بهر استفاده مقصدناک زمین‌های کارم که همچون ثروت طبیعی دولت به حساب می‌رود و سری وقت و به تلف جمع‌آوری و صادرات نمودن محصول دسترنج کشاورزان تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. با نظرداشت این مطلب ساکنان و خواجگیداران ناحیه شهر توس امروزها کارهای صحرایی را وسعت بخشیده در برابر انجام کشت و دیگر عملهای مساعدت کننده برای نشأونمای زراعت پرورش شونده همزمان تلاش بر آن دارند که حاصل رسیده را سری وقت جمع آوری کرده در قطعه‌های آزاد کشت تکراری را به راه مانند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه شهر توس، اخبار. маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо намояндагии минтақавии бунёди конранд
Аденауэр доир ба Осиёи марказӣ конфронсии минтақавиро таҳти унвони ҳамгироии кишварҳои Осиёи марказӣ дар пасманзари дигаргуниҳои муосири ҷаҳонӣ ҳолат ва дурнамо баргузор намуд. Дар кори конфронс коршиносон тариқи ҳузурӣ ва онлайнӣ роҳбарон ва мутахассисони марказҳои таҳлилӣ ва институтҳои илмию тадқиқотии кишварҳои Осиёи марказӣ, коршиносони дохиливу хориҷӣ, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ иштирок намуданд. ҳадафи баргузории ҳамоиш муҳокимаи ҳолат ва дурнамои рушд ва таҳкими робитаҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи байни кишварҳои минтақа, масъалаҳои минтақавӣ ва стратегияҳои ҳалли муштараки онҳо, масъалаҳои пешгирии таъсири мушкилоти эҳтимолӣ ба амният ва иқтисоди минтақавӣ, арзёбии ҷараёни татбиқи санадҳо ва созишномаҳое ки дар доираи вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ба имзо расониданд, рақамикунонии иқтисодиёт ва ташаккули иқтисоди сабз, таҳкими иқтидори содиротии кишварҳои минтақа, муборизаи муштарак бо хатарҳо ва тағйироти иқлимӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ арзёбӣ гардид. Конфронс аз 3 бахши асосӣ иборат буд. Дар доираи бахши аввал нақши вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳо дар ҷараёни равандҳои ҳамгироӣ дар Осиёи марказӣ, ҳолат ва дурнамои ҳамгироии минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар доираи бахши дуюм таъмини амнияти минтақавӣ дар партави тағйироти байналмилалӣ ва пайдоиши чолишҳои нав иштирокчиён масъалаҳои зиёдро муҳокима намуданд. Дар бахши сеюм ҳолат ва дурнамои рушди иқтисоди сабз дар фазои Осиёи марказӣ, масъалаҳои нақши рушди иқтисоди сабз дар пешгирии тағйирёбии иқлим, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва ҷорӣ намудани технологияҳои сабз дар кишварҳои Осиёи марказӣ, таъсири тағйирёбии иқлим ба обшавии пиряхҳо ва захираҳои об, равишҳо, стратегияҳо, тадбирҳо ва ташаббусҳои кишварҳои Осиёи марказӣ дар самти мубориза бо тағйирёбии иқлим ва татбиқи принсипҳои иқтисоди сабз баррасӣ гардид. меҳнат дар фаъолияти инсон барои ба вуҷуд овардани арзишҳои моддӣ, маънавӣ ва дигар неъматҳо равона гардида ҷиҳати ҳаёт ва қонӣ намудани талаботи инсон ва ҷомеа зарур дониста мешавад. аз ин роҳ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи аҳли олам қарор дорад. ин аст ки ҳамасола дар мамлакат 1 май рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон ҷашн гирифта мешавад. дар ин хусус ҳамкорамон Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. 142 мамлакати дунё 1 майро ҳамчун рӯзи ҷаҳонии коргар ё рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон ҷашн мегирад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки асоси рушди иқтисодию иҷтимоиро қувваи коргарӣ ташкил медиҳад, нисбат ба онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. аз он ҷумла асосҳои ҳуқуқии таҷлили рӯзҳои идро дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид муайян менамояд. дар он 1 май рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон муқаррар карда шудааст. ин аст ки ҳамасола дар фазои баланди сиёсӣ ҷамъиятӣ, ваҳдату якдигарфаҳмӣ ва созандагиву бунёдкорӣ ҷашн гирифта мешавад. ҳукумати мамлакат тамоми шароитро баҳри меҳнаткашон фароҳам оварда тавассути конститутсия, кодексҳо, қонунҳо, қарорҳо, барномаҳо ва низомномаҳои соҳавӣ ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро ҳифз менамояд. аз он ҷумла дар моддаи 35 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ки ҳар кас ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат ва ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми бекорӣ ҳуқуқ дорад. музди кор аз ҳадди аққали музди меҳнат набояд кам бошад. дар муносибатҳои меҳнатӣ ҳама гуна маҳдудият манъ аст. барои иҷрои кори якхела музди баробар дода мешавад. ҳеҷ кас ба меҳнат маҷбурӣ ҷалб карда намешавад, ба истиснои мавридҳое ки қонун муайян кардааст. дар корҳои вазнин, зеризаминӣ ва шароити меҳнаташон зарарнок истифодаи меҳнати занон ва ноболиғон манъ аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон санади олии қонунгузории Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мутобиқи моддаи 35 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба меҳнат, ҳуқуқ ва озодиҳо фаро гирифта шудааст ва дар асоси ин санади олии ҳуқуқӣ кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудааст ки тамоми ҳуқуқу ӯҳдадориҳои меҳнаткашон аз ҷумла корфармо, корманд ва шарикони иҷтимоиро пурра дар самти сиёсати давлатӣ ба танзим медарорад. шаҳрномаҳои коллективии ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрномаҳои меҳнатӣ байни корманду корфармо пурра ба танзим дароварда шуда, ҳуқуқҳои меҳнатӣ ва кафолатҳои меҳнатии ҳар як шахс ба танзим дароварда мешавад.
حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به درجه بلند کسبی مهنتکشان احترامی خاص ظاهر نموده پیوسته آنها را با مقررات دخلدار قدرشناسی و هوسمند می‌گرداند. یکی از اقدام‌های نیک انسان دوستانه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که به پاداش زحمت عالمان مربوط است تطبیق آن می‌تواند بلند برداشتن درجه کسبی و اجرای صفتناک حاصلناکی مهنت را تامین نماید. این قبول قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 ایول سال 1999 درباره مقرر کردن علاوه‌پولی به معاش شخصانی دارنده عنوان علمی و جدا نمودن مبلغ برای بلند برداشتن اندازه حداقل پاداش زحمت ایجادکاران جمهوری تاجیکستان میباشد، چون که این میتواند به رشد تمام ساحه‌ها تاثیر مثبت رساند. تشبس‌های بین‌المللی نسبت به اهل مهنت این ارج‌گذاری به وحدت و یکدلی، همدیگر فهمی و به قله مراد رسیدن انسانیت میباشد، چون که محض مهنت انسانیت را به پیشروی و ترقیات نائل میگرداند. دلشاد حکیمزاده، محمد سعید کمال، اخبار. در شهر دوشنبه یارمارکای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد برگزار گردید که در آن وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و کارخانه و شرکت‌های داخلی و خارجی برای ساکنان جایهای کاری خالی و راه و واسطه‌های کسب آموزی را پیشنهاد نمودند. گزارش یوسف غنی‌زاده. با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکت و کارخانه‌های وطنی در شهر دوشنبه نخستین یارمارکای کلان جایهای کار خالی و وظیفه‌های آزاد با پیشنهاد طلبات کارفرمایان داخلی و خارجی کشور اینچنین امکانیت‌های کسب آموزی از روی اختصاص‌های جوابگو به طلبات بازار مهنتی داخل و خارجی جمهوری برگزار گردید. در رسم افتتاح یارمارکا رهبریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، مسئولین کارگاه و کارخانه‌های وطنی اشتراک نموده وابسته به حفظ حقوق و منفعت‌های کارمندان، مساعد گردانیدن شرایط مهنت، مهیا نمودن فضای کاری و نائل گشتن به زندگی شایسته‌تر ابراز اندیشه نمودند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان روش نخستین مراتبه یارمارکای کلانترین رو برگزار نموده که در آن در برابر کارفرماهای داخلی همچنین درخواست شرکت‌های خارجی توسط سوبیکت‌های خواجگیدار انتقال دهنده قوه کاری به شهروندان پیشنهاد گردیده ایستاده است. در اینجا همچنین امکانیت‌های کسب آموزی طبق طلبات بازار مهنت در داخل و هم در خارج کشور به شهروندان منظور کرده شده است. در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ابراز نموده بودند که با شغل پرمحصول تامین نمودن اهالی یکی از هدف‌های استراتژیک دولت معین گردیده با مقصد تنظیم ثمرناک بازار مهنت، ضرورت تهیه سیاست فعال شغل اهالی و مکانیزم‌های ثمربخش تشکیلی و اقتصادی بنیاد جایهای نوی کاری در همه ساحه‌های اقتصادیات به میان آمده است. در این زمینه مسئولین وظیفه‌دار گردیدند که تمام امکانیت‌ها را برای در 5 سال آینده در همه ساحه‌های اقتصاد ملی تأسیس دادن بیش از 1,400,000 جای کاری نو سفربر سازند. سمت فعالیت ما رونق کرده شده است برای دستگیری صاحبکاری بین جوانان، پیشنهاد نمودن یعنی معلومات برای چطور صاحبکار شدن و حالا باشد در مؤسسه ما بسیار لایحه‌هایی هستند که ما کمک مالیوی پیشنهاد می‌نماییم. برگزاری یارمارکاهای جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد از جمله چاره‌بینی‌های نقشه‌ای در این سمت بوده. این مراتب با فراگیری وسیع و پیشنهاد جایهای کاری خالی در داخل جمهوری و درخواست و طلبات کارفرمایان خارجی تشکیل گردید. همزمان امکانیت‌های آماده نمودن متخصصان یعنی تشکیل کسب آموزی و زبان آموزی طبق طلبات بازار مهنت به خصوص کارفرمای خارجی پیشنهاد گشت. در این یارمارکا از جانب زیاده از 100 کارگاه و کارخانه‌های جمهوری و بیرون از آن از جمله نیروگاه برقی آبی روغون، تاجیک الکترومونتاژ و ده‌ها شرکت‌های بزرگ وطنی زیاده از 4000 جای کار خالی و وظیفه‌های آزاد برای ساکنان پیشنهاد گشت. حفظ ارزش‌های ملی در روند جهانی‌شوی تحت همین عنوان در ناحیه واسع با اشتراک کارمندان کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و دیگر مسئولان و فعالان ناحیه چوره‌بینی معرفتی برگزار گردید. گزارش در این خصوص.
дар ноҳияи восеи вилояти хатлон бо иштироки роҳбарият ва узви шӯрои кӯҳансолони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восе дар мавзӯи ҳифзи арзишҳои миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ бо сокинони маҳаллӣ суҳбату мулоқот баргузор карда шуд. нахуст оғози мулоқот дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Миралӣ Маҳмадалиев бо сокинони ҷамоати деҳоти Миралӣ Обод, Абди Авазов ва Гулистони ноҳия дар фазои накадбори табиат ва оромиву суботи пойдори кишвар ҷараён ёфт. иштирокдорон зимни суханронӣ доир ба марҳилаҳои гузариши таърихи давлатдории тоҷикон, фароҳам гардидани имкониятҳои ҳифзу густариши фарҳангу тамаддуни пурғановати халқи тоҷик дар замони соҳибистиқлолии кишвар ва дигар ҷанбаҳои илмиву таърихии арзишҳои умумии миллӣ изҳори андеша намуданд. гуфта шуд ки ҳадафи баргузории чунин мулоқоту вохӯриҳо бо сокинони ҷамоатҳои дурдасти мамлакат баҳри баландбардоштани донишу маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии сокинон, инчунин доир ба эҳёву омӯзиш ва ташвиқи оину суннатҳои бостонии миллати тоҷик ба наслҳои имрӯзу оянда равона гардидааст. қайд гардид ки имрӯз ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолиро вазифа ва масъулияти аввалиндараҷаи хеш қарор диҳад. дӯст доштани муқаддасоти миллӣ, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдорӣ, баландбардоштани ҳувияту худшиносӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, арҷ гузоштан ба анъанаҳои милливу мардумӣ, пешгирии бегонапарастӣ, риояи фарҳанги либоспӯшии миллӣ ва ба ин васила муаррифии кишвар дар сатҳи ҷаҳонӣ аз муҳимтарин масъалаҳои матраҳшудаи чорабинӣ буд. ҳамзамон идомаи чунин мулоқоту вохӯрӣ дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакии ҷамоати шаҳраки заҳматободи ноҳияи восе бо сокинони маҳаллӣ ҷараён ёфт. дар ҷараёни чорабинӣ доир ба мавзӯъҳои пешгирии хурофоту таассуб ва ҷаҳолат, таҳкими истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, рӯ овардан ба илму ҳунаромӯзӣ, хираду маърифат, ҳифзи оила, тақвияти маърифати хонаводагӣ, тарбияи дурусти фарзанд ва дар хусуси дигар мавзӯъҳои мавриди назар андешаронӣ карда шуд. қайд гардид ки айни замон инсоният ба равандҳои дигаргуншавию нав ба нави замони муосир ва тағйиру таҳаввули рӯзафзун рӯбарӯ шуда зери таъсири падидаи бошитоби ҷаҳонишавӣ қарор гирифтааст. чунин равандҳо ба кишвари соҳибистиқлоли мо низ бетаъсир будан наметавонанд. бо ин назардошт ва таваҷҷӯҳ ба вазъи ногувору пешгӯинашавандаи ҷаҳон, ҳар як шаҳрванди мамлакатро зарур аст ки фарҳангу арзишҳои миллӣ ва тамаддуни қадимаи миллати тоҷикро омӯхта, оину унсурҳои хоси мардумиро эҳёву густариш бахшида, ба омӯзиши илму технологияи асри нав диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд ва бо рӯ овардан ба донишу ҷаҳонбинӣ дар ташаккули ҷомеа ва таҳкиму устувории пояҳои давлатдории миллӣ саҳмгузор бошанд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи восе, ахбор. беҳтарин донандаи кодекси андоз. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии тоҷикистон бахшида ба рӯзи мақомоти андоз байни муассисаҳои олии касбии мамлакат озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти андоз бо ибтикори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи андоз байни донишҷӯёни муассисаҳои олии мамлакат таҳти унвони беҳтарин донандаи кодекси андоз озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. зимни баргузории озмуни мазкур раёсати донишгоҳ иброз намуд ки ҳадаф аз гузаронидани озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин донандаи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони ояндаи соҳаи андоз ва дарёфти мутахассисони лаёқатманд мебошад. озмуни мазкур барои васеътар омӯхтани асосҳои андоз ва андозмандӣ ва омодасозии мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон мусоидат менамояд. гуфта шуд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки бояд ба ҳар фарди ҷомеа расонида шавад ки иҷрои уҳдадории андозӣ на танҳо амали ба буҷети давлат ворид намудани маблағҳои пешбинӣ намудаи қонунгузорӣ, балки бо мақсади пойдории давлат ва рушди он, таъмини зиндагии осоиштаи ҳар шаҳрванд дар ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ мебошад. имрӯз дар озмуни мазкур зиёда аз 120 иштирокчионе ки довталаб аз 14 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ иштирок намуда истоданд ва мушоҳида мегардад ки нисбат ба соли гузашта аллакай 3 донишгоҳу донишкадаҳо аллакай зиёд шуданд. соли гузашта масалан 11 донишгоҳ буд, ин сол аллакай 14 та шуд. донишҷӯён аз тамоми минтақаҳои кишвар, аз тамоми донишгоҳҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо як баромади баланд, бо як тайёрии хуб омаданд ва боварии комил дорем ки дар сатҳи баланд баргузор мегардад ва иштирокчиён хуб нафароне ки фаъолияти хуб умуман баромадҳои хуб нишон медиҳанд, дастаҳо сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.
дар озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи кодекси андоз 120 нафар донишҷӯ аз 14 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар ки дар онҳо ихтисоси андоз ва андозмандӣ таълим дода мешавад иштирок меварзанд. озмуни мазкур аз рӯи ду номинатсия дастави назариявӣ ва дастави амалӣ баргузор шуда донишҷӯён маҳорати худро санҷида ба даври ниҳоӣ роҳ хоҳанд ёфт. дар натиҷаи баҳодиҳии шафофу воқеии ҳакамон ғолибони озмун муайян карда шуда дар вазъияти тантанавӣ ба ҳама ғолибону иштирокдорон диплому ифтихорнома ва сипосномаю тӯҳфаҳои омоданамудаи кумитаи тадорукоти озмун тақдим карда мешавад. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 ки аз 24 то 30 апрел дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия аз рӯи фанҳои табиӣ риёзӣ доир гашт ба гирифтани 12 медали тилло, 12 медали нуқра ва 36 медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. Қамариддин Ҳусейнзода иттилои бештар медиҳад. ғолибону иштирокчиёни олимпиадаи байналмилалиро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва наздикону пайвандон истиқбол гирифтанд. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 аз 24 то 30 апрел дар шаҳри Куала-Лумпури шоҳигарии Малайзия аз рӯи фанҳои табиӣ риёзӣ доир гардида буд ки дар он беш аз 20 давлати дунё ба таври ҳузурӣ ва маҷозӣ иштирок намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин олимпиада 117 нафар хонанда муаррифӣ намуданд ки онҳо ба гирифтани 12 медали тилло, 12 медали нуқра, 36 медали биринҷӣ мушарраф гардиданд. من شادماف نورمان خواننده صنف 10 B مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه عمر خیام میباشم. امسال در سال 2025 در المپیاد بین‌المللی برینیاکس المپیاد که در مالزی یعنی در پایتخت آن دولت کوالالامپور برگزار گردیده بود رفته اشتراک نمودم و садовар ҷои аввал гаштам. олимпиадаи байналмилалӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон ва ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба фанҳои табиатшиносӣ дақиқ роҳандозӣ гардида ин имкон медиҳад ки нерӯи зеҳнии наврасон инкишоф ёбад. امروز خوشبختانه همچون والدین شادمان و نوماجان که امروز در عرصه بین‌المللی در المپیاد اشتراک کرده از فن متمتیک با سر بلند با مدال طلا به وطن برگشت. خوشبختانه امروز سر ما در آسمان رسید که فرزندای ما پرچم برداشتند. дар заминаи дастгириҳои пайваста ва фароҳамсозии шароити мусоид барои омӯзиши тамоми илмҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ аз ҷумла физика, математика, инчунин биологияву экология бештар шуда дар ин раванд иштироки онҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ зиёд гардидааст. ҳоло хонандагони тоҷик аз фанҳои табиӣ риёзӣ бо ҳамсолонашон аз давлатҳои пешрафтаи дунё рақобати арзанда нишон дода мақоми Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам баланд мебардоранд. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли навра солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. дар заминаи ин иқдом дар шаҳри Душанбе чорабинии илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар замони муосир талабот ба нерӯи ақлӣ ва сармояи инсонӣ аҳамияти беш аз пеш пайдо карда ба нишондиҳандаҳои пешрафт ва рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар умуман дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири бузург мерасонад. имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад. дар институти математикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон семинари илмии ҷумҳуриявӣ бахшида ба аҳамият ва дурнамои 20 солаи омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ дар соҳаи илму маориф доир гардид. баъд аз эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноатикунонии мамлакат дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифа гузошта шуд ки фанҳои табиатшиносӣ дақиқ از جمله ماتماتیکا رشد داده شد. پیشنهاد گردید که برنامه‌های تعلیمی و استانداردهای تعلیمی از نو تجدید نظر کرده شوند و کتاب‌های نسل نو انشا گردند. در همین زمینه گروه کاری که با واسطه وزارت معارف و اکادمی تحصیلات تاجیکستان تأسیس یافته بودند در مهلت معین کتاب‌های نسل نو آماده کردند. ماه سپتامبر این سال در مکتب‌ها جاری کرده میشن. اول در مکتب‌های پیلوتی بعد نتیجه آنها به نظر گرفته در مکتب‌های تحصیلات عمومی
ҷорӣ карда мешавад. зикр шуд ки қабул ва амалӣ намудани барномаҳои махсус дар самти рушд ва пешрафти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои дастгирӣ ва рушди таҳқиқот дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва риёзию техникӣ, таҳкими заминаи моддию техникӣ барои гузаронидани таҳқиқоти омӯзишӣ, муҳайё кардани шароити мусоид барои тарбияи кадрҳои илмӣ, фароҳам овардани шароит барои зиёд намудани донишҳои нерӯи ақлонии инсонӣ ва вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ мусоидат менамояд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. тӯли ин соат бо шумо буданд ва расонидани хабарҳои муҳим ба шумо бароямон ифтихор ва хушбахтӣ буд. хуш бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои пагоҳ 2 майи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво шабона 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ба шумо таби хушу боридаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.